Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Carry with stone in the hand. Nobody said that. Nobody said. They are not criminals. They are not criminals. Nobody said all that. That's why they have already prepared a peaceful march. Just a peaceful march. I have said without permission it is illegal. Now you take a decision because I have already given you. Nonghikai Skul Kontrak kebadan hapo kalama jong Meghalaya Lower Primary School Contractual Teachers Association hak singi thot ding ka khan riu terek unai luar arajar arpuar kebala Thmu ban pelong da Ïaid Paidbah kabajai jai nakmat imondur jong kyang dong ba kebadan hajan ke Shillong Civil Hospital gila Shah Pakhang Lynti hagi magistrate bat kipulen kani ke jing Thmu jong kini Nonghikai ya kani ke Ïaid Paidbah kabajai jai kalong kumsi benta Bandawa yang sarkar jela bagadai bantung kambiang yagi Nonghikai Skul Kontrak kibala Shah wengkam nandu ubnai kelalingkot arjar arpuai hakapai dei bagani ke Ïaid kani ke kenuhun Nonghikai kalapen bana bakin sepelong ya ke Ïaid tengah Shillong hindrai wat hagi distrik beper jong gejela Meghalaya for the citizens of Garo people, Khasi people, Jaintia and Phoi and Ngidawa! Yadawa! Ngidawa! Yadawa! Kani ko may kintin, bangalong, manong right to life! Right to liberty! Right to life! Right to liberty! Ngiday gitray! Dari India! Ngiday gitray! Dari India! Pag-iji gino, pag-ipagin gino, kasyong hingi kinasama. Tinggal kerpa di kinasama na borok ang kaleng kami kalya. Kibakin, semua bikin pakli lang halajong, bikin simtik sige isu jungi kami kalian jungi bahakan tu mentah kerdo kami kalian stang nada ke rules sisian kini ka MD government yang hingan niya bagani kami kalian jungi kan hiar siya kabakadu sendan habro kalian hamong ta kajing puri putih ka hakayo ka kot hakinong rep haki kena student hati apa sekretariat niya kajing team kapong kaisure hingga nyerita kajing tu kapong kaisure sekretariat tambah kapang matam kapang kensyatam kajing tu kapang dia di sekretariat kadi batu yang kalawai jeng kena skul katu yang future jeng ulawai jeng kena penmentah kam tu si kalawai jeng kena siap hisong hanya muduri gitu kena kibadai hok kibadio kajing nang start kidan na pedang kena mentah kibala berkelaki IAS ru kibal pemandur yang kena state jungi tambah siap dia hisong hanya di balai maka sarkar katu ya kalong hok jungi kena ya kerpat kita iki berohi ba kena samlah kata violate the Indian Constitution based as per the article हमरे कई पर खल के बंगी ई या बना कल्याण जंग सरकार चला Meghalaya का या यानी Lynti दागन अंग यफी कि Nonghikai बत शंगनो बत सनेनो हमरे के बंगिन हाबन दो गजिंकली either करी का कैबिनेट अप्रूवल ने का गवर्नमेंट अप्रूवल हातो करी का कैबिनेट अप्रूवल ने का गवर्नमेंट अप्रूवल ने का बनता बनांगे ठीक Nonghikai बन शंगनो Boleh lah abang shongno, haba ki Nonghikai kim datang ki contractual, kini ki renewal teachers appointment. Kini renewal teachers appointment. Ya kapal manla kasnem, manla upanain haban renew by namar balay bah namar renew, nama ki don ki sanction post. Kalong ke ba slow si, kalong ke ba slow diao, ladang ipai hapring japin ki Nonghikai ban shongno ba pidai tang kimrao. Nraya. Kom ki Nonghikai ya kalau piyang ban syakri na kabadagi tulong ki kena hake ke baga sarkar kada ban thong ladu ki por ki belek no ka thong ye pi kom ki renewal teachers kata kadai amdi tang kontrak pano no batang temporary namar balai ha badi bag thong ki Nonghikai kadon ka irregular appointment kadon ka temporary appointment kadon ru ka renewal appointment but ye pi la thong kom kita ki renewal appointment teachers Nakata nakaliang chong ka weekend the movement hagan ka por. Iwan ban persgauro habang ipai. Siya gini kichela ki balik no larang ipai kum siya ka sarkar Assam. Ka sarkar Assam dang hakini ki khindiat tayo ki balik no. Kalayeng daga baong lemba chief minister jong ka sarkar Assam ulong ban regularize no ya ki teachers either gini ki temporary irregular lani ki renewal teachers an haban regularize no ki kum kita ki government employees regularization
Tayo Nagapur na kalyang jongang sa manong Nagapur. Baka ay yakabangin habang siya Thmu Shah. Yakaban na kalyang jong ka Supreme Court. Badan burong ka depan nyuturo hangni. But the Supreme Court has iterated. It is a settled principle of law that a contractual employee cannot be replaced by another contract employee and cannot be replaced only by another candidate who is regularly appointed by the following regular procedure prescribed. Contractual basis shall be continued as renewal teachers until regularized. Kani-kani-kani bakasabog. Let's come. Bawplay uruskata yaga munsim jongpi. Laga pipiyaw so kata yagata pin salong hakaway gasni kiba kay kimang kasalang kanamyaw kor suyapi. Agani ka por nga panmat na piki Paidbah na piki bol yung kain kamtan bol yung district administration naki sama nang yalan yung ka riba ka jay beriw kiba ngamla asu penjer gepeng kong ka AIM HNYM ka HYC berkimai-kimai kiba ngamla i-press media kiba don kapanya kani por mas mobilai kumlai aga jinga stop kilang jongpi ngapan ma ka kiba ngamla asu pan kren Nonghikai ho kikni kitpa tham kikna Skul ki jangan Namar MDA government kala thangsau ya jing teplam ke jongi MDA government kala thangsau ya jing teplam ke jongi namnang sukan control Nonghikai teng ala kan tamro andre kan mau kani ke jing ele ke jongi kampat kun tangane mantangi na kongoi ki bor jangkai hakawai ke ski lada phimle ai ne ke banta ka bhalang jong kinai kai kontrak khanlong ka ek basmo se le se Kontrak ni kapor ngai kumlai ya baro ke basim talang hangne ngai skam moblai untuk kat batni yalam yangi hagisi Understand what I have said. We are the citizens. What we are the citizens also. We try to fight because why? For the rights of the citizens. As you have seen, the government, the state government of Meghalaya now, not compared with Punjab, Karnataka, Assam, whatever. The government of Meghalaya bypassed this. Article 14, 16, Article right now. Please don't mind, but I cannot comment. I cannot do anything. My hands are tied. So please listen what we have said. No problem. No. Nagalian jong ini semua jadi kesan ane ngai ini trilang bagi Kalau bisa kan terus ke assembly. Without protest, everything is traffic jam. Yeah, I'm not so only for this short time, only 30 minutes like that. No, maybe 15 minutes. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.